дар маҷлиси назорати назди раиси шаҳри Панҷакент рафти омодагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни фархундаи давлату миллат 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. طبق نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент روز شنبه از طرف رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده مراجعت شهروندان مورد آموزش و تحلیل قرار گرفت. در موضع هفتگل شهر پنجکент نیم ماراتون بین المللی کوهی اکو هفتگل 2026 برگزار گردید. در نشست مطبوعاتی رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده با زیاد از 40 سوال و درخواست‌های خبرنگاران جواب‌های مشخص داد. روز کسبی کارمندان ساحه ساختمان ضمن یک جمع ایدانه تجلیل گردید. در خیابان رودکی شهر پنجکент بر اثر سوختار منزل‌های شهروندان و دکان‌های تاجران نیز ضرر دیدند. دسته سرازم شهر پنجکent این نوبت با دسته هولبوک مسابقه ورزشی را انجام داد. با مقصد رشد ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و دریافت چهره‌های نوی ورزشی، مسابقه نوبتی برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت برگزار گردید. در مجلس نظارتی نزد رئیس شهر پنجکent که صبح روز دوشنبه برگزار گردید، اساساً مسائل آمادگی به تجدید باشگاهی جشن بزرگ 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و معرفی راهبران نوی ساختارهای شهر پنجکent بررسی گردید. در آغاز جلسه به حاضرین سردار نوی ناظرات انداز شهر پنجکent حمزه علیزاده فیضلی حمزه علی که با فرمایش رئیس کمیته انداز نزد حکومت مملکت به این وظیفه تعیین شده است و دیرکتور نوی کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسی شهر پنجکent یولدوشف امینجان قاسمجانویچ که به مهلت سنجشی با فرمایش دیرکتور کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی کمیته خواجگی منزلی کمونالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با این وظیفه تعیین شدند به حاضرین معرفی گردیدند. در ادامه جلسه رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده گزارش معاونان رئیس شهر، سرداران شعبه و بخش‌ها و دیگر مسئولین را وابسته به آمادگی برای استقبال سزاواری جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شنیده، همزمان برای وسعت کارهای به نقشه گرفته شده مسئولین را وظیفه دار کرد. تاکید شد که با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در قلمرو شهر و دهات پنجکent 1136 انشاءات تعییناتی گوناگون ساخته به استفاده داده شد که این از نقشه 142 انشاءات زیاد می باشد و تا عرفه این سنه فرخنده باز 25 انشاءات مورد استفاده قرار می گیرد. در جلسه برای در سطح بلند تجلیل نمودن این جشن بزرگ با برگزاری همایش، راهپیمایی، برنامه جالب فرهنگی، کنفرانس نشست‌ها، نمایش محصولات کشاورزی، صنعتی، هنرهای مردمی و دیگر چاره‌بینی‌ها راهبران مسئول وظیفه دار شدند. در اساس نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent در تالار مقامات محلی هر هفته روز شنبه قبول شهروندان برگزار می‌گردد. روز شنبه هفته گذشته نیز تحت رهبری رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده قبول شهروندان برگزار شد.
роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ ҳар як арзу шикоят, дархосту муроҷиатҳои шаҳрвандонро ба пуррагӣ гӯш карда, масъулинро ҷиҳати дар доираи чаҳорчӯбаи қонунҳои амалкунанда таҳлил ва баррасӣ намудани муроҷиати шаҳрвандон дастурҳо дод. Бояд гуфт, ки дар рӯзи қабули шаҳрвандон мардум асосан бо масъалаҳои таъминот бо қитъаи заминӣ назди ҳавлегӣ, ҳалли баҳси замин, таъминот бо нерӯи барқ, расонидани кӯмаки молиявӣ, пардохти ҳаққи таҳсил ва дигар масъалаҳои муҳими рӯзи иҷтимоӣ ба раиси шаҳри Панҷакент муроҷиат карданд. Пас аз шунидан барои баррасӣ намудани муроҷиати шаҳрвандон раиси шаҳри Панҷакент роҳбарон ва масъулини дахлдорро муваззаф намуд, то дар муҳлати муайяншуда дар доираи қонун ҳаллу фасл карда ба шаҳрвандон посух гардонанд. гузориши Муъиса Атамуллоева ва Хаём Ҷӯраев. дар саҳни муҷассамаи шоҳи Исмоили Сомонии шаҳри Босонияи Панҷакент таҳти доираву карнай меҳмонон хоса ҳайъатҳои корпуси дипломатӣ ва намояндагии созмонҳою институтҳои байналмилалии муқими пойтахти Тоҷикистон ки ба сифати иштирокчиёни фахрӣ дар ниммарафони байналмилалӣ ширкат меварзанд, аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент пазироӣ карда шуданд. чуноне иттилоъ дода шуд, дар ин ниммарафони байналмилалӣ соли ҷорӣ намояндагони зиёда аз 20 сафорат, консулгарӣ ва созмонҳои байналмилалии муқими Душанбе ва беш аз 200 нафар дӯстдорони ин намуди варзиш беш аз 24 давлати ҷаҳон ширкат намуданд. мусобиқаи имсола бо ибтикори Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, Асосиатсияи дав ва марафони Тоҷикистон баргузор карда шуд. дар пойгоҳи сайёҳӣ дар соҳили сеюми Ҳафткӯл маросими ифтитоҳи расмии ниммарафони байналмилалии Эко Ҳафткӯл 2026 баргузор шуд, ки зимни он раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур Шерализода, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва намояндагони Кумитаи рушди сайёҳӣ, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд, перомони Мақсаду Маром ва баргузории ниммарафони байналмилалии Эко Ҳафткӯл 2026 ибрози андеша карданд. дар интиҳои маросими ифтитоҳии чорабинӣ барои болидахотири иштирокчиёни мусобиқа барномаи ҷолиби ҳунарии санъаткорон пешкаш карда шуд. субҳи рӯзи дигар беш аз 200 нафар иштирокчиёни ниммарафони кӯҳӣ дар масофаҳои 3, 10 ва 21 километр ба сабқат шурӯъ намуда, беҳтаринҳо бо машқу тамринҳои зиёд, чусту чолокиву матонаташон то ба марра аввалин шуда расиданд. бояд гуфт, ки пас аз талошҳои зиёд ғолибон муайян шуданд. дар маросими ҷамъбастӣ ғолибон бо диплом ва мукофотҳои таъсиснамудаи ташкилкунандагони мусобиқа сарфароз гардонида шуданд. Ҳафткӯл мавзеи хеле зебою дилфиреб дошта, ҳазорҳо дили сайёҳонро мафтун кардааст ва дар назар аст солҳои минбаъда низ дар ин мавзеи дорои табиати нотакрор ва имкониятҳои васеи сайёҳиву экологӣ чунин чорабинҳои гуногунро ташкил ва баргузор намоянд. با مقصد اجرای امر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از 15 سپتامبر سال 2011 و جدول برگزاری نشست‌های مطبوعاتی که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد تصدیق نموده است در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент وابسته به نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکент در نیم ساله اول سال 2026 نشست مطبوعاتی برگزار گردید. در آغاز نشست مطبوعاتی به خبرنگاران مواد اطلاعاتی پیرامون نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر دوام نیم ساله اول سال 2026 پیشنهاد گردید که آنها با رفت اجرای نقشه آمادگی ها به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که در این مهلت به انجام رسانیده شده است شناخت کردیدند. در جریان نشست مطبوعاتی رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خلیقزاده نخست
намояндагони воситаҳои ахбори умма ро бо як қатор дастовардҳо дар нимсолаи аввали соли 2026 мухтасар шинос кард ва изҳор дошт ки мо дар ҳамаи самтҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ба нишондодҳои мусбат ноил гардидем. дар ҷараёни нишасти матбуотӣ хабарнигорон дар маҷмӯъ ба раиси шаҳри Панҷакен 45 савол ва пурсишҳои хешро пешниҳод намуданд ки ба саволҳои намояндагони воситаҳои ахбори маҳаллӣ, вилоятӣ, шабакаи аввали телевизиони Тоҷикистон ва дигар рӯзноманигорон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода вобаста ба вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гузориши муфассал ва ҷавобҳои мушаххасро пешниҳод кард. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба хабарнигорон иттилоъ дод ки айни замон дар шаҳри Панҷакен гулгашти ба номи Абулқосими Фирдавсӣ бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ва ҳамзамон таъмиру ободонии роҳҳо, зебосохтани намои биноҳои шаҳри Панҷакен, таъмири пулҳо, танзими нақд дар бозор, таъминот бо барқ, бунёди роҳи канорӣ дар шаҳр ва таъмири роҳҳои минтақаи сайёҳию истироҳатии Ҳафтгул гузориш дод ва изҳор дошт ки айни замон дар як қатор кӯчаҳои марказии шаҳри Панҷакен корҳои таъмиру муфаршгардонӣ идома дошта, тибқи мувофиқа бо корхонаи муштараки Зарафшон қитъаи роҳи Сӯдиён Дуоба бо тариқи бетонпӯш аз навсозӣ мешавад ва ҳамзамон таҷдиди биноҳои баландошона дар қисмати ғарбии шаҳри Панҷакен бо маром идома дорад. ба саволҳои хабарнигорон дар бораи эҳтиром гузоштан ба забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, навиштаҳои пештоқи муассисаҳои хидматрасонӣ аз ҷумла таробхонаю мағозаҳо, раиси шаҳр ба ҳозирин иттилоъ дод ки мо бояд қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳаматарафа риоя намоем. донистани қоидаҳои забони адабии тоҷик барои ҳар як роҳбар, шахсони масъул ва кулли шаҳрвандон як амали хеле наҷибона мебошад. дар ҷараёни нишасти матбуотӣ хабарнигорон пиромони беҳдошти вазъи санитарии шаҳр ва хидматрасонии нақлиёти мусофиркашон, аз байн бурдани савдои кӯчагӣ ва дигар саволҳо посухҳои мушаххас гирифтанд. раиси шаҳр ба хабарнигорон иттилоъ дод ки имрӯз мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар симои намояндагони воситаҳои ахбори умма онҳоеро мебинад ки воқеан барои рушди иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакен мусоидат мекунанд. ӯ изҳор дошт ки мо ҳамкориро бо кормандони воситаҳои ахбори умма мунтазам густариш мебахшем, зеро имрӯз инъикоси рӯйдоду воқеаҳо аз фаъолияти муназзам ва пайвастаи кормандони намояндагони воситаҳои ахбори умма вобаста мебошад. гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар оянда низ ҳар як дархост, пешниҳод ва ташаббусҳои кормандони воситаҳои ахбори уммаро ҳаматарафа дастгирӣ менамояд. дар ҷараёни нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки мо дар арафаи яке аз санаҳои фархундаи таърихӣ 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. итминон дорам ки кормандони расонаҳои хабарӣ дар ин раванд ҳаматарафа бо мо ҳамкорӣ мекунанд. дастовардҳои бузурги 35 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро тавассути радио, телевизион, матбуоти чопӣ ба интишор мерасонанд ва умед мекунам ки фазои иттилоотии Панҷакен дар оянда боз ҳам ғанӣ ва дастрасии мардум ба иттилоот бештар хоҳад шуд.
با مناسبت روز ساختمانچیان در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با راهبران تشکیلات‌های بیناکاری، معماران، صاحبکاران و آنهایی که امروز در کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال 35مین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکین سهم شایسته می‌گذارند. جمع‌آمد پرشکوه ایدانه برگزار گردید. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده درباره نقش بیناکاران و آنهایی که در آبادانی تاجیکستان، ولایت سوخت و شهر پنجکین سهم ارزنده خویش را می‌گذارند سخن گفت و همزمان تاکید ساخت که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نقش ساختمانچیان در رشد جامعه تاجیکستان بهای بلند دادند. در جریان این ملاقات و جمع‌آمد ایدانه رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با توجه راهبران تشکیلات‌های بیناکاری، معماران و صاحبکاران اطلاع داد که در عرفه 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکین بیش از 1000 انشاءات گوناگون مورد استفاده قرار گرفته. ما تصمیم گرفتیم که تا عرفه این سنه فرخنده تاریخی باز 25 انشاءات را مورد استفاده قرار دهیم. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اطمینان نمود که بیناکاران شهر باستانی پنجکین در بنیاد ده‌ها انشاءات جشنی و دیگر انشاءات مهم با یک مسئولیت بلند استفاده از تکنولوژی معاصر، تامین صفت ساختمان و باز هم خوشتر و زیبا نمودن شهر باستانی پنجکین سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. در جمع‌آمد با شکوه ایدانه از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با یک گروه بیناکاران، سابقه‌داران این ساحه و صاحبکارانی که واقعاً در بنیاد انشاءات گوناگون نقش ارزنده دارند سپاسنامه و تحفه‌ها تقدیم گردید و تاکید شد که منبر نیز بیناکاران شهر و دهات پنجکین کارهای آبادانی و سازندگی را به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و در مجموع باز هم آباد و زیبا ساختن این خطه تاریخی دیار تاجیکان می‌گذارند. ما تهیه‌گران این برنامه نیز همه بیناکاران، سابقه‌داران و آنهایی که برای آبادانی دیار ما سهم می‌گذارند با عید کسبی ساختمانچیان جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد می‌نماییم. صبح سنای 8 августи соли 2026 тақрибан соатҳои 8:45 бо вақти маҳаллӣ дар хиёбони рӯдаки шаҳри Панҷакент дар мавзеъе ки ҳавзи Боҳасан ном бурда мешавад сӯхтор сар зада, аз он чанд мағоза ва болопӯши манзилҳои истиқоматии сокинон зиён диданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади шиносоӣ бо вазъи ба амал омада ва рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои сӯхтор аз ҷои ҳодиса боздид намуд. тавре аз хадамоти оташнишонии шаҳри Панҷакент маълумот доданд, дар натиҷаи сӯхтор 5 бомпӯши мағозаҳо ва бомпӯши 2 хонаи истиқоматӣ зиёни ҷиддӣ дида сӯхтор бо ҷалби 3 нақлиёти махсуси оташнишонӣ соати 10:25 бо вақти маҳаллӣ хомӯш карда аз гузаштани он ба манзилҳои ҳамшафат пешгирӣ карда шуд. ба масъулони хадамоти оташнишонӣ ва дигар сохторҳои дахлдор ҷиҳати муайян намудани сабабҳои сар задани ҳодиса, арзёбии ҳаҷми зарарӣ расонидашуда, таъмини амнияти шаҳрвандон ва андешидани чораҳои зарурӣ барои дастгирии зарардидагон супоришҳои мушаххас дода шуд. зимни боздид таъкид гардид ки барои пешгирии чунин ҳодисаҳо дар оянда риояи қатъии талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор аз ҷониби соҳибкорон ва сокинон бояд
таъмин карда шавад. раванди муайян намудани сабабу омилҳои сарзадани сӯхтор ва бартараф кардани оқибатҳои он зери назорати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. гузориши Муъиниса Атамуллоева ва Шоҳҳусайн Солиҳов. бозии футбол танҳо як рақобати варзишӣ нест. Он намоиши ҷасорат, ҳамбастагӣ ва иродаи шикастнопазир аст. дар ҳар як дақиқаи бозӣ вақте ки футболбозон барои ҳар як қадам ва ҳар як тӯб меҷанганд, дар майдон драма ва ҳаяҷони ҳақиқӣ ба миён меояд. мусобиқаи Лигаи Якуми Тоҷикистон 2026 бо иштироки 16 даста давоми мавсим дар 2 марҳила доир гардида истодааст. санаи 8 августи соли ҷорӣ дар варзишгоҳи шаҳри Панҷакент бозии байни дастаҳои Саразм Панҷакент ва Ҳулбуки ноҳияи Восе дар чаҳорчӯби чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум баргузор гардид, ки бо ғалабаи бузурги меҳмонон 4-0 ба фоидаи Ҳулбук хатм шуд. ҳулбук яке аз дастаҳои пуртаҷриба ва пешсафи Лигаи Якум ба шумор меравад. пирӯзӣ дар бозии футбол байни дастаи Саразм мақоми онҳоро дар гурӯҳи пешсафони мусобиқа ва мубориза барои роҳхат ба Лигаи олӣ мустаҳкамтар мекунад. қайд кардан зарур аст ки дастаи Саразм асосан аз варзишгарони маҳаллӣ ташкил ёфта дар майдони худ барои ҳар як хол мубориза мебарад. бо вуҷуди шикаст бозиҳои оянда дар марҳилаи дуюм имконияти хуби ислоҳи натиҷаҳо хоҳад буд. барои дастаи Саразм ин бозиҳо таҷрибаи бузург буда таҳлили хатогиҳо дар хатти дифоъ имкон медиҳад ки дар марҳилаи дуюми чемпионат бозии устувортар нишон диҳад. ҳоло дастаҳо ба марҳилаи дуюми мусобиқа омодагӣ мебинанд ки дар он ҷо Саразм имконият дорад дар бозии ҷавобӣ дар Восе натиҷаро тағйир диҳад. гузориши Дилафрӯзи Ҳафиз ва Исмоилҷон Холов. мусобиқа бо садо додани суруди миллии ҷумҳури Тоҷикистон бо паёми табрикии муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода оғоз ёфт. барои дарёфти ҷоми раиси вилояти Суғд дар мусобиқаи вазнбардорӣ аз рӯи 9 намуди вазн то синни 20 сола 17 нафар варзишгарон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд иштирок намуданд. аз рӯи натиҷаҳои ҷамъбаст сазовори ҷойи аввал вазнбардорони шаҳри Исфара, ҷойи дуюм ноҳияи Ашт ва ҷойи сеюм шаҳри Панҷакент сазовор гардиданд. ба ғолибон дар як фазои тантанавӣ сипосномаҳо, медалҳо ва тӯҳфаҳо тақдим гардид.